Wi, ka hoki ngā mahara e hoa. Ki te aha e wā. O, ki te wā I au I te kura I Tairi. Tairi? Tairi. Ko tai iri ke e hoa. Ko Tairi e hoa. Waru te kau mā toru oku tau. Mau mā tētai tangata kāri tupu mai I Tairi au e tohu tohu. Me pēhea te whakahuahua tika I te ingo taku tāone. He ngoa Māori e hoa, ko tai iri. He tangata mā tauranga hau. Mau mā tētahi kuare au e whakatikatika. Pōkoko hoa koe e wā. E whakaiti nei koe I te reo o tāua mātua, ko tai iri. Kaua mau mā te whakaputa mōhio e kōrero. Ko Tairi ke. Pēnei a mātou tipu ake I aupahau. Aupahau? E tama e, kia tikara. No mai te raingoa. Aupahau, mai te wai au e nohi ana. Eki, me tini tā mātou whakahuahua. Me panoni kā tika, kei te he. Ko ōpoho, ko teiri. Kia tō ai te anō taku kōrero e wi. He tangata mā tauranga ahau. Mātauranga taku tero, ka huri o tāua tipona I o rātou rua. Mena rātou I rongi a koe, kohurua nei te reo. Akāti, ko koe ki tāu, ko au ki tāku. Ko koe kia he, ko hau kia tika. Engari mō tēnā. Aupahau Tairi, haere ake nei. Ah, really? Ai, What, are we still in the Dark Ages? Tētai tangata. whakatika hia e hika mā. Te whakahua I ngā ingoa. Me mutu te rengi Aupahau Tairi. Give it a go and stop being lazy. Me te kai kiri. Me te pisili. Kei te tika taika Waititi. Yeah, tika. You know, really, we're so last century. Ai, me haere taua ki te kai Cameron Bird.